Означування почало з архієрейну службу Божу, котру у церкві Успенія Пресвятій Богородиці у Бікічу служил апостолський екзарх за греко-католіков у Сербії Кир Георгій Đuđar, a soslужили štyrme panocove z naših srimskih parohijoh. Potom vladika z parohijanami i panocami pošvecel novootvoreni pastoralni centar. Trebame, že to bars veľká to tá stvar, ktorú sme dneska zo Božú pomocu i zo pomocou da bome dobrých ľudzoch, že nám udalo toto všetko ostvariť, toto všetko zbudovať, pošveciť so i povedali sme pridať do rukov našim Bikičanjom. Manifestacija Prišli nam Rusadlja predlužena u Dome kulturi, gdje nastupili u glavnim kulturno-umetnički društva za Srimu, a naštivitelje mogli naštiviti vistavi u etnohiži i u centri Valala, gdje še predstavili združenja ženog za sušenih Valalov. Toho roku je značná nám po tým, že vošla i do kalendáru za nacionalnu sovitu, takže nám pomohli nacionalni sovjet u otrimovanju tej manifestaciji. A do teraz sredmesne zajednica nam pomáhala a tiež tak toho roku nám pomohla i turistička organizácia zo Šidu, takže i to oni položili do svojeg kalendáru podijov u tim roku. Manifestaciju naštveli i predsjedatelj Nacionalnog sovijetu Rusnacov Slavko Radza, ali i gosti iz Bardijova, kotri popri domašnjih učestvovali u tradicijnim valjanju majskog drevka.